Utro nga nagpositibo ha paralytic shellfish poison o kon red tide an pira nga kadagatan ha sinirangan Visayas. Inibase ha pinakabag-o nga laboratory bulletin nga ginpagawasan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BIFAR didahan nakalabay nga adlaw. Positibo ha red tide an kadagatan han San Pedro Bay, Habasay, Samar, Carigara Bay, coastal waters han Leyte, kan Cabato Bay, coastal waters han Giwan, Eastern Samar, Matarinaw Bay, ngan lakip an coastal waters han Biliran Province. Kasumpay hini mahugot nga igindidirihan BIFAR an panguha, pagbaligya ngan ilabina an pagkaon hinbisan ano nga pangtion tikang hamao nga mga dapit. Samtang nagpapabilin lagi hapon nga positibo liwat ha red tide an kadagatan han Calbayog City. Sanglit lakip ini ha iginsasagdon nga diri laanay manguha hinbisan ano nga klase hin shellfish tikang nga nasabi nga lugar. Paran balitang waray gindadapigan balansingan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.